Kurumjari, Times of Manipur TOMTV Morning Talk Reading the Voice Ming Tabi Basingbu Taram Noksari. Ngasi Pan the Pong Libatongan Tono Pausi Singa, Karikam Pausing, Maru Pausing, where we have to Miampuna coming in Ritan Zadong to Lojage Pinabishi. Ngasi Pan the Pong Liba Pausi Singing the lamjingbatomtv Namdulung Kungi Diamondry Tolam Pangtokre, Kanglup Amana Amabukai, Kumnavagaluna, Puna Sakut Nasi, Habat Minister Yuapam Koto Fonge, Adu Atopa Pausing the CA Kong the Sea Kibmu Itara Sucre. Delhi the sea and the Kadori have pausing a hand of pausing where do a Makata pausing the ministers in doctrines in Giwapam Canabalate have a palm Shore, Bom Poka and Kibdas and Abamui Fare have a palm Shore, Atopa Palmada, PR Bonato Krabashot in Kumar, Police Namu and the pageant have pausna, lamjingbatomtv, Hoimapung pausing way. Nahal Todang Pauseda Hoki Pasai Krasida, Sing Tangimari, Hena, Home Blackle, Indonaga Pistoki Santi. Oil lotion palm have a Miss from Yori, the Watopa Amadana, UP the NTCA, Konjung the Sikibami Trama, Shukre have paused, hand power, Adua Atopa pausing the Lissingam was a mapan, Modragi, Matunda, Lavukta, Sagalibasing Tatoka Devani, Lofum Sing Mangshil Lapana estate, yes, we should work by Hava Foundation, you are from Kotoga Fonge, and the Watopa pausing the estate as a log, Ayuk Commission, Tokiva Asi, Sakarasi, quite saw, as many have. El Gent Kumari Wafam, a quite Kotoga Fong Pausna, now on Todanga Han Lamai the Fongba, Adu Muru pausing already. Ebak Pauseda, Ministers Risafalgi, a can be pressure picre, Nestor leader singer, Unava Minister Delhi Kadori have Pausna Hanboy, Adu Makata pausing the CA Kongang the Paulo, Pomi the Kut Tanaba, Hengalakpada, IG Unacandem to Crehe Palm Shiori, Adu social media sing that Tenare, Minister Sinbi Kanan and Avadi Late Radisham have a palm Shiori. Makata Sangai Express the UP the CAA Iho Sikibatranga Suri have paused Nahan Bawere, Adu Makata Pasinga, State Asimo, Amata the Machet Pam, they have a Mr. Wafam Kotowi, Adu Atopa box item the journalist sing Target Tobu, IG Unacandem, totally have paused Sangai Express him who were pausing away. Sanalevak Pausida, CA Mayokta Baltoruba left party workers in Mim Talok to Senare, Sotin Kumar Kot getting a Mupajan Crehe Paus Pumere, Adua, Nakal Amronda, CA, UP, the Sikivami, Machine, Puna Trama Sure, have a paus now. A initial power, do Makata Kusinda, Sagna Mangana, BJP President from Tanari have a paus Yori, Adu Makata Kusinda, CAB Shagaluba, MP, party from the resign to Cre have Palm Yori. Hari pausing as Sanabaki pausing or even Pumba do a Ponafam pausina. Sing tam Tong Manana Sakot Labamatam the Manipur, Apapa, Ohong was a tam Amadu Pangani have a Simis, you are from Kotoro Fongi, Adua Atopa pausing the Gujarata, citizenship certificate people hore, Uttar Pradesh, Sivatrama Sure, Bihar Bantokre, Assam Meghalaya, West Bengal Irang, name 30 have a paus no Pungo Power, Adua Atopa pausing the Pongus in the target over condemned Towi, IJU. Lok Yukta, democracy, one talk the Henaba. Kulai Amakni have a gentle Kumayo upon Kotowi, Atoba pausing the telepathy Tangan Baza, the Bompokai, but talking and the Mu in Pan Police Pare have pausna, Pon from Pausi, Hanmalamai, the Pongba Muru pausing already. At the Wheel and Pau Pausidana Constitution ambitious years quality monitoring project have a pausing my head and Oreganda, Infal City Manunga, Numsiki quality. Numit quitting you own the Miam, the Kangadori have a pause, no hand already. The Atopsing the fast track special court. 1023 linked pada Manipuri ani yaure have a pause na koi wel pawi pawre ato pausing da cabinet lokyo ware handrok trabadi akan khung saksil lagani have ajit have a from paus yaure adu US Citizenship Amendment Act 2019 gi mayokta khung sesengre Uttar Pradesh sigiba taraga manga sure have paus wel pawi pausing oire adu Yuri Padasian Express that Namdulum Kungi Diamondry Pangtokre, Sahi Kargi to the Manipur, issue later, quite for state, Oregani, Minister Herr Pausna Han Ore, Adua, Makata Rapada, government, Lok, the Linkapagi, Shanjat, Tumjat, Obusing Matak, the Excel Lowing Lagani, Minister Zen Takumayo from Yauri, Adu Ato Pausing the BJP President Mikhail Shem Saba Loikre, Herr Pausing, Sian Express, Adumba, Hoy, Ahan Malamai, the Pongba, Pausing Ori. Ngasi asigum laba impan da phone liba tongan tongan pausing asigi aikoi
masang weba sing khana nabi da mota ikai khumna jaraba miyam hena sakhang naraba akoi rajniti lamda adum nainaraba adum mingwena panjaraba da sidi bb sharma akoi studio election le jare alibu su taram nok sari ngasi goina hoi bong impan da phungi pawsi singi marakta akoi ngarang namdulung akoi khungi diamond jubilee celebration pangthokhiba akoi lamdam sida punna khundami riba akoi group ama yoina adu haiba akoi thoromadu da akoi manipur chief minister adu deputy chief minister wajay kumar sau yakhi adu haiba thoromdu da hoi chief minister na phongdok ki wafam sing asi hoi pause yam da tongan ba court ro ga phongnei adu lamjing ba times ta kanglup amana amabu ikai khumna ba loina punna chakhwat mina si haiba chief minister ya ama toy ba hoi leiminari ba punna ama toy na yengmin na bagi wakhalo lama chief minister phongdoi masimoti ka hena yengbiang chume khoge khun si garang pakthui ba si kawi khun khoina kawi haiba ne adu manipur da khoi khagi manipur tampak ta mamangai digi hona अखोई खुंदादुना लाकपा कम्युनिटी अखोई मसिंग यामदबा यामजदबा कम्युनिटी कबुईगी अखोई विलेज ने अद मसीना मणिपुर तोंगान बा कम्युनिटी क्या न खुंदाबा अखोई मणिपुर गुम लममदा नुंगसी चानना मेजॉरिटी तंपक तारे मेजॉरिटी अखोई मैटे हाइतारे सिगी मरकसेदा अमगा नुंगसी चानना हिमिनबगी मेक्लार खुदम अमा हारदी कबुईगी अखोई जरांगी मसी खुनगी गी मोंग सिने ना कोई हाबिता है अदुरी ngarang chief minister na hari se adu manipur da koi khangi kabui khun koi kunthra nimpu umuk le rangwa da chap chap di khangdre ada pudik phawa le bakan da maitei ge kabui ga ani sigi leiniri mari se adugi matik akoi naksin adugi matik nuksine lai se khudawona har kan da koi gi koi Sri Govinda ji leiba मफम खुदिमक तक कबुई विलेज मम लोय लेने श्री गोविंद जी ना ममांगाइदा कांचीपुर लरिंगदा कांचीपुर द कबुई विलेज हम लेनी अदगे हाइदोगा हुजिग हुजिग लेरिबो महाबली कबुई विलेज हम लेनी करिगुंबा गोविंद जी ना अखोई गानोदा कसार डिस्ट्रिक्ट चतपदा लंबीदा आदगे हलकपदा ऑन द वे टू इम्फाल हाइदारे सेदा गोविंद ग्राम हाना कोई कबुई अदुना अखोई कबुई गी लेरिबा कम्युनिटी से मसीगा अक्सी श्री गोविंद जी का अदगी मैथई का अहुम जी मरक्ता थानब यादब याब नकनब मरीमा इतिहास न साखी होने लेब अदुनी ngarang chief minister चलगांदा नुक्सिनना लेबिनाबा पुनगनि खुलुम अमु होना चलगा माने याव अपिक प खुलमगी मागी सेलिब्रेशन अमदा chief minister deputy chief minister अनि मंग चलगा पुलिस it is an example look ngasi manipur gi lebi film sida अखोई मैथई तंपक लेरिबा पर्टिकुलरली कोई मैथई हाइते सिंगना काखतपा काबदे याय लम लेरन लेबा यादबगी खुदम कैनोबु मैथई मसिंग यामनि मसिन अखोई साहत खरनी अखोई मोइना गन तौरनी अखोई अखोई कनसी अपिकपा अखोई ट्राइबल अखोई नागागी नत्रगा कुकीगी सिंगसि मसे आइडेंटिटी से मांगरनी एन लेबिसे मसे कायद मांगेगी सही क्या की मांगदी तंपका कबुई अखोई लेबिनरी कबुई जार सो मैथई दगी एवरेज येंबगान द इकोनॉमी सेंदुंगी फिल्म कबुई सिंग ने हेले ट्राइबल कोई ले सिंग अतमाय तो लुक दिस इज एन एग्जांपल अदन व्हेन द रेस्ट्रिक्शन सि तौकान कोन तौकान अदुगुंबगी थ्रेट अम लेते मदि खुदम नि खोगी तंपाक त लेगिबा खुद गन हिनी हाइबा अदुगुंबा मेक लाबा होई मैथई गी लाई हराउबा मसु लुहोंबा सिंग द कबुई गी तना तना द होई तोंगान तोंगान वरी म्याम ताई अबो ngarang gi oiriba issue sida mu si mission to wahom mo na mu sahi khara gi matung di manipur issue ri ta khwai ba state am oirani na si mission am adu le wahom hai chume manipur da leriba issue si manipur kari issue lege haraga de manipur da khoi gi lalhubgi so issue male akhoi gi masigi issue si masi partly masi bharat sarkar na so india da bharat akhoi da march ta umatam nagi पार्सिस्टी याम हंदबा स्टो इन थंबीबा थंबीरक्तबा प्लान डेवलपमेंट तौरप अदुगुम मयाम अमा खोगी भारत सरकार के जो सोइब लेतब नते हारिबा मदु मयाम चुमथोरकपग लोनना लालहौगी थबक से तम तम सुम निंथरक लोनना नेगोशिएशन तौनबा वंस नागागी पिस्टॉक से चीफ मिनिस्टर हाई सुनी नागागी पिस्टॉक से सुम चुमे वंस नागागी पिस्टॉक से सुंगरगदी तम तमना कुकी गी करेगी अखोगी वैली अखोगी मैतेई गी लेरिबा मयाम पुलमक से लगा अदुल चलगदे लालौगी इशू सिमा लुशनबसु होनबा अनि सबदा स्मॉल इशू से इनर लाइन परमिट सिस्टम की इनर लाइन पिउ जे मतम मे चौ इशू कंगला दगी असाइफल होंतो अखोइ ने कंगला दे असाइफल होंतो असाइफल
फोर साइड फिल वाय कोई दे कंगला दे फोर साइड फिल होंदो फोर साइड में होंदो करका 29 लेकिन हम लाख संग देखो रंग ए मसे यार रोय कंगला पुलप साइड में होंदो बिग्रो साइड में होंग्रो आर्मी लाख फो याबन सुले अनि इरो रे कंगला दे सिक्योरिटी फोर्स लख थोक बिग्रो लख थोक रे इशू दुम लोय है नाउ इनर लाइन परमिट सिस्टम जे अखोइना मसे मणिपुर थम्बिउ ना लाख पसे सही क्या नो अदुंगा सिदी इनर लाइन परमिट सिस्टम दो थम्बी खरे द अनि सुबदा अहुम सुबदा अखोइना मसिदा तानगदोरि बसी नागा की पीस टॉक से मणिपुर काय बेरो पीस टॉक से पीसफुली याम शांति होइना अखोइ मणिपुर दसु याबा नागान सिंग दसु याबा मैती नसु याबा कुकी नसु याबा मोंग अमदा अदुना नि चीफ मिनिस्टर याम थुर मसलस मत तवरगदि मणिपुर द इशू सी करिनो ले दुरी से अदुगी वफम दुनि अदुना चीफ मिनिस्टर इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक मान हारि से इशू तबम वइरनी हारि से हारिबम मेन इशू सिंग सी इशू खरे के मुंग इशू अनि रोमदी आई सॉल्व तो है अदुना लहुरी इशू अखोगी पीस टॉक की इशू अदगी पीस टॉक ऐसेगा इंश्योरेंस इशू अनि से लोइने लाखपने मसी वन सॉल्व तो खरगदे मणिपुर से इशू लेतवा याम तप्पा इंगनै नुंगाइने हिंगब पुंसी मरेलमा लमलमजगी मीना फंगनी अदुगी की ऑप्टिमिज्म दुगी चीमिसन फुंगपने खोगी यामना ममख्रबा अहिंसी याम ममथला मतुंगदि हाइदो point the night is darkest the day is far dawn is not far off hayo engine yam mamjala gadi nongang do correctre aduna manipur da asaw issue mayam ama tawduna koi si khang ngam kari no khoi tawri si bo khalura kana tamna pharakpa nongalakpagi nuit masek thorpagi adugi optimism haidare adugi hope tu ne chief minister se phongtoi akoi issue mayam silo senga development den zakolaga akoi hena khongjen jangna malemgi tongan lebak singi marakta akoi gi su hena saruk yabu issue de dum leini issue leiroi haibana da issue leini but major who has irritate tauba agitating tauba adu issue sing do ayamba madu singrani adu gi hope ni da adu amu asu nungai ba mi khup haiba tai khoi ngarang gi namdulungi khoi diamond julu celebration chief minister ke na phung ki wa phang yam le kan su so atoba paw mo na mo khoi mi phung khoi mang na we khoi tongan ba khoi manipur legislative assembly gi tarama thoi su session gi ma pan su session da khoi minister khoi ruling gi kangbu lakhida khokida mayam le gre adu kem tawi taw de court mu su le gre adu ngarang se khoi education minister khoi radeshyam na phunglu ki wafam ma da minister sidok sing gi wafam amta leite hoji faw leite ha paw mo se khoi paw ji sing tongan ko tawnu phonari sedi kamai yeng ga khoi gi sigi government se how this government came into being sigi sarkar hujik pariba manipur dileriba BJP na led to sarkar sigi dispensation je kamai lakhino masidi akhoi loin khang aduna government se single party rule nate BJP ki nate this government is matter of tongan ba BJP NPP NPF adagi LJP then Trinamool wa bhariba some other members coming from supporting the BJP whether they are Congress natraga BJP adu su khangdo mayamna punjalaga sarkar semne today assembly da akhoi yam ka uneba some MLAs are sitting in the opposition but they have been considered as ruling party aduna adagi some MLAs are magi leibedu Congress na dum leranguni but sitting in the ruling party aduna sigi assembly house composition ji masidi dum khangeba government sigi akhoi difficulties do aduna sigi difficulties si right from the beginning akhoi na khangi leadership sinto hana chief minister silo habne hai na delhi da kem to re ko tare madu mung lo sangre amu halakan sonde senda mantri khara lok tho haibra natraga pura reshuffle to haibra khabar dadi khoi tabdi mantri khara lok tho haibne tai khara sidena mu pura ngasi newspaper jing su ani humda complete reshuffle natra koi compromise to haiba siguma mayama lay adu masi these are bound to come when akhoi siri bo binal sing ma sarkar lai ngi so masi ki siguma sidi power ki struggle par amina dum laine adar masi kyam oigade ke oroi dege newspaper ki tung ne chief minister se hayeng la kano Delhi de sakani sene leader but is it a time to go to Delhi highway chatpati but Amit Shah unani haiba adi prime minister unani Amit Shah ki mang do jik lai issue si kaino prime minister ki mang lai issue si kaino Manipur atai di tok tok rase Karnataka assembly ki
ministry expand to ngamdri Hoi. expansion to ngamdana Yedurappa na ai expansion to rege expand to jorege haibada handaki by election da BJP na trying thoi trang amung da trying thoi ra khoi trama thoi ra ka independent ga ka gra matung da ai gi sarkar se it has been completely khoi absolute majority phange government stable government no moire ai expansion to jorege haibagi to ga unabagi matam pidri phangdri central leadership se adumaina leiba period sida hujik kep koi CAA ko citizenship amendment bill gi azo issue Delhi si tauriba UP da tauriba ngasai paw mathang nung pa UP da mitrangwa CAA ga hariba Bengal da Bihar da no namuk laiba all these issues sing sigi marakta will there reshuffle gi da hayu reshuffle gi hayu gi tanja do matam do ever hoida but Manipur sarkar gi chief minister gi compulsion yam lerangani aduna I do not know whether chief minister is playing with the gallery adu de I khangre I am not privy adu at the same time cabinet reshuffle to gi adu magi ambau leite hai se to gi sisu haibi gi wani rajniti sidhi kamai to gi tawroi hairesu tawni bo hairesu akhoi gi Manipur police ki karim kan hai kan Manipur police ta chain to awang lom da hura mata na awang cheng awang makharam cheng makharam ta ne do adu gi tin ma hai ba thawang to ba newspaper ji what kare hai nang lu khangi kanu na hai ba du ibe wani mostly first level gi second level gi reporting third level gi third level gi akhoi reporting these are to be done aduna si parising gi sumni hai bam to wani aduna face value da sum lowi wani adu ai di lady bifem yes there is a demand overhauling tausi pura cabinet si tausi hai bagi adu gi demand ni adum leine this demand we till the election lakhokri bhawa si demand si leine aduna maside ngangne ambu leite chief minister tawni hai ba su dum hairong khan dai tawroi tawna these are all gallery da I have me do yinga ga dum tawne aduna I don't take it these things are very serious adu hu pa modna khoi bharat ki tongan bi state sing su khoi CABB je ek on gi bagi kan mu khongjang changchali ko adu sarak sida khoi ju Manipur gi so CPI Manipur state council gi dum ba general secretary khoi Shotin Kumar si khoi mamang da khoi left party ga amasung CPI ga pulla kan da khoi bharat pum changchali khongjang ama gi da Manipur gi oina su pung trai thoi gi ba khoi general state law thokhi ba mari le na khoi Manipur police na phajil mo ngang pia bu thoka na get bu thorok re bu thok amona ri arrest tosin re 세이다 아코이 동안 뭐 해요 룩 마야마 공전 마야마 파바 뿐버기 뿐전버기 아코이 랭악시다 컬처 아마 레이라 브라지 미양 항는 와항 아무 오레 랭악시수 동도베 하다 뭐 통니 거의 마양기 아까야 비거는 거꾸로 해버시 랭악아서 동비거는 거꾸로 샤티오네 세션 비우 공정 정신 비우나 아필 더블레도 마야마디 공정 정신리 거기 쇼텔 구마르 파질로 뭐 아무서 뭐 리에스 옥션 기비스디 가해 얘기야 간도보니 아코이 망원다 파도 거리 섹션 IPC ki natraga CRPC ki section kari da pavano adu ai khangdam number 1 number 2 da rearrest tawri si se jamin piram gani jamin da thado ngani jamin da thado ko thado oningdina akoi preventive detention matam gara phabagi dakha le ha adu ki jamin da piri ba charges tu gi matuina di jamin da piwa yaraga di adamna serious charges di wermudu manda aduna amona rearrest awre hadi government ki wakhanda oh masi ma thado khraga disturbances peace koi ganu si koi shanti raksha haidare ne ko loan order sida khai pirakani habi government da apprehension leraga madu gi dung power ngane yam chawa crime amgi yam tawgi wormde government has got every right to adu magi akogi preventive detention tawba arrest tawba thado ga mu tawba maramdi law and order maintenance to state government ki priority ne primary duty of a state primary duty of the government is to maintain law and order and protect the property of the people se khudamo nare akhoi masi political party magi natraga karigum organization magi peaceful agitation je akhoi agitate to government gi wafam amada protest to ba yaning da phungtok ba sidi right now it can be done but aduna maram oraga normal life to disturbance toba adagi peaceful kanus do yaba adi Manipur si the community group ahumna tabani na peaceful coexistence ta
अखोई कायनक पे याबा अदुगुम एप्रेंशन लेबदगी आई सरकार ने तौबो और मने खले एग्जैक्ट ग्राउंड दे तौबदे आई मदु खंगरे न्यूज़पेपर दसु रिपोर्ट तौदो नंबर 1 नंबर 2 दा अखोई इम्फाल वेस्ट SHARPC की को 144 सेक्शन की मखा दा मी मरी अंतर मरी देहन पुन में यादवा कायबा दे थांग पुबा देगे नुंग पुबा चत पे यादवा these are all preventive कनोगी अखोई शांति लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन तौनबा गवर्नमेंट न तौदबा यादबा मथौ घर की मखा तौने अदुना रीअरेस्ट or arrest of any political worker or any social organization तौबा से unless मदुना थुगाय दुना मांग ताक तना तौद्रगति these are all preventive अखोई detention की पोट ने अदुगुम सिगो preventive detention दे even we are students अखोई ने छात्र ओरिंगे दा कॉलेज तक में we have been arrested several times अदुगा क्या मुक्त but 1975 की during emergency दी मतम दुरदी serious charges को DRA Defense of India rules का इन पान ना आसो वो तो रोगा कोई फानी का ताना बात दुगुम यावे अदबो सिगुम बन्ने चरदा just to maintain law and order की दमुक्ता कोई आई तो बने खले दो it may not be a serious charges अदुगा शॉटिन की कांगबू पार्टी ना मचे चुम्दे खोते गवर्नमेंट से रिप्रेसिव हुए से these are also politically अरी की तंग बनी है तो ना let the people judge अद इरोय लेबरदी काई लाकनी अचुम चुम्दे से people's court सरकार न फानी but फारिबा सरकार दो अमुक थंगदरा लथोकदरा कनाना चुमी सिदी let people judge अद हाये मणिपुर की इलेक्शन जो चाहिए अनि लेरगा तौदोबनी that election will tell who is right who is wrong aduna these are all matam gargi drama gi phampak amada akhoi magi kanu play tawune lorga these are part of political activity gi saruk amani na idum law ya no je bong alo miyeng tabi basi ekoi mikup amatangi kaina mi tanja do lojege mipum khudimung na amuk laksage ngaktangi tanja do pinebi Manipuri ahanba amadi adongi khwaidagi pamjaba satellite channel Times of Manipur TOMTV Airtel DTH ki channel number 646 ta fangbiragani Khurumjari Lamjingba finance na makal khudingmaki gari sing haibadi 2 wheelers 4 wheelers commercial vehicles amadi commercial equipment sing ba loan pisari documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani amadi adom ge achin ba thu bagi damak mayamna wabiragano makal khudimaki gari ke asu bandan lawzare Christmas ke oiba khadaba offer su pisari akupa marol gi damakta lengsin bira u Lamjingba finance Nagamapa Rims Road opposite Nitainanda Temple natragana Lamjingba finance uripok hawam diwan lekai ekoi gi phone number 6909959834 da contact tobiro miyeng tabi bang su amuk kana taram moksari amuk makha tarak pasidi khoi hwelan pau pau se da khoi maru pau ma khoi miyam da kana ga da ba masung lengang na paikhalak pa aphaba khongthang haiba tai khoi imphal city gi manung da nungsit ki quality sin mit khuding gi oina khoi onul miyam da khangan ga dawri ha pau ma headline do ga yawi do amasi central pollution control board ki pawtak matung gi manipur pollution control board na lokhol ka da khongthang ne masimuk te khoi lamdam sida khoi awan usiki pseng ta ba dagi gari gi edi miyam mai khthor ba miyam amana khoi gi helajat miyam ma khoi people sa piri imphal city khoi tongan मफम क्या लाख सिंगी पुनफम जगह होने लौखली खोंथांग से अफब खोंथांग ने लौई मपुंग फान इम्प्लीमेंट तौनब होनाहनबी अपाम प्रजा लेरमगने खली कई मोट थी पोल्यूशन है अखोना मणिपुर इज वेरी वेरी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन फ्री स्टेट पोल्यूशन है खंगसी कहीं one pollution is air pollution, another pollution is water pollution, another pollution harga karbo pollution light. Nasi di pollution makanji hegale, mangan di pollution julai. Ada aku ina nature ki kawai to gebu. Aku ina lari sida jam close to nature.
prakriti nature ki khusyam ji am national leminaba ma sangnya mi bi hingnaba matamda akoina tiger conservation hai kai u conservation ngak then ta kai ji mi chawa mamang kai theno kai halu harin kai mangi bolona na there are nature prakriti ki leiri nature ki khusyam ga no se yam mangthal hai khudamona harakanda ngasi di matamamada khoi mioi base mi sibkanda polo yo matamda kari un torongge haikreng pambi se achobu jan thadega khaidu hekdam mai thabra haikreng sae how many haikreng uje khoi urige ka kadubugi mangre no haikreng se akhoi mini an thadna manghe bra na kari gi no haikreng mangre se haikreng bu hawhulli ba haikreng gi maru si charga mathi bhar do haur kadoi ni lebak tege adu ba uche kari no chonga gumba Kwakkumba, adagi khoi tenawagumba, haribo uchi exingsi mangi badagi hiking si mangi ba. Adu khudong na har kan mayam da ai this ai scientific proof te lei banate khoi Manipur gi tampak ta akhoi gi yongchak pambi mangri se. Kadai dagi no hai mase scientist kharna hai bane. Akhoi tongan ba matam ma de khoi gi telecom gi web china chat la kan da adu dagi hiking akhoi gari yongchak pambi mangi ne yongchak pambi sida 거기 뜬점 작을래요. 쌀이 뭐 뜬지 금도 그 농당 못함다 용착기 돌아가 짜로도 뭐 데이타임 돌아가 간다. 거기 책비 매암음 잘라매. 책비 생겨나 하리 뭐 뜬지 파르자 토메. 아도나 용착 밤비실라면 우리때 책비도 망그래. 책비 망이 버글로나. 그 우책 막한지 망이 버글로나. 거기 1월에 그래디 용착 밤비 시비기 film 락해. 용착 심었던 거라디 망이 film 락더냐. 아도 많이 떠오더라. 미우이 바이시 망드나바 동기 하이타디 pollution 시르기 프리웨이 아주 뭔가 머니푸르 과야티바 pollution 카리노 하르가디 에어 pollution 데 이카르 파링 칼레바 아주 시다 하리시 에어 pollution 기 아소바 아마 떠르가 24 hours masi monitor ising gansi kam haito ge ji ngani yana manipur da ising gi nungsi gi phom fasal ko na asma gumba allergy gumba tongan laina mayam se mi de lakha aduna air pollution yengna ba ama dem college campus hai mal is a good adu water pollution jine ba ngasi manipur koi de sathi na thengari se air pollution de gi water pollution hai sound pollution lai ko water pollution air pollution sound pollution jor ngasi imphal tharge ha de baza manung to is sound pollution lai adi atopa pollution ma da sai light mangan ge akoi ahi nung thinen khai ge ngan dum lai ba mi si mangan dum lai ba masi mi si gi behavior achoba change la kane aduna nungdang gi adagi adu nungthil gi musil legi se aduna america goma lamda achoba khoi europe kai kan sing sida mangan se dum 24 hours ngan na electric nungthin dam daytime sunlight nungdang da electric kan se aduna light pollution se masi anova myo bi kan se phenomenon way aduna it is just beginning Manipur pollution control board is very small unit it is a board the board see how this board is functioning that you know that I know the machina small step ama pollution control board ki makada monitoring unit ama dem college kan dem university ki campus ta torni ga se step kanune adu reality de ase Manipur khwai sathi thengnari bi water pollution ne then air pollution ne aduga masi aduga imphal sarga ina sound pollution se ajawa pollution ma masi wera masi thenga ba je khona mam change khale so this is a good beginning I masi thagale du whether successfully implement to Manipur di CCTV camera to bi dum mange si da dum pasha dana ba scheme ma mo ina dum ina khuna ba scheme ma madu ki thon ma na khoi miyam gi jo phana ba le ba ki jo phana ba sik thorang si phung phana implement to phung phana ran to ba hai ba si miyam ya pa ma apong khoi adu ba pong thang lo khusur ba da khoi tongan ba khoi war ki state sing da khoi si gi ma khung sing si le du khung sing si le ba sing da ma sa ma thau to ga miyam na pau pi da pau mi sing da khoi security force na khut thar gi asok ban miyam su le ri hai ba thok si da khoi indigenous ai ji nu so kan mo ka dem da wi pong si pau si le phung le ri adu mo si thok ti adu khoi ba phiam se di bat pum gi security force na control to no phone ba da pong mi sing da mo ko thar ku si ke ni yeng achume ada akhoi every profession has got magi akhoi professional akhoi hazard to pau mi sing na nungui lan pham da chali war time da akhoi pau mi sing gi chatlaga war coverage da ada nungui maru paraktana siba pau mi kya su yori bani adi karigumba irang mo to irang do coverage tongna ba pau mi chali adu sok tuna
paumi sokpa even siba bo yaw these are akhoi haina ko professional hazard ko se mayam nung hunna dra manipur da imphal da se tor paumi sokpa dum yaw mi alegi aduna masidi professional hazard ni adu kariguma mob control tongno hona bada kariguma tamda haitai ko akhoi gi police su khanghu da badi oi be ai adegi police ga su hazard ni akhoi gi moi su nung tha da makok da sok tra pandra ani digi to kan da lau adu yari ngai di masi paumi sing da mai mathok tok jabani pau pinam tok jabani democracy gi fourth state an harim ni aduna paumi sing da sign to bosidi tawhum thok te aduga paumi sing da su ai di masi professional hazard ni da nangan da tara chai follow haibini na te ko al masi professional hazard ni masi adum laigani ad masi gi pot si ai adamai na khalle bong lo shelak pasida khoi batam su shelai do ai pawni khu subsan ye jagan da khoi bhar pumba gi oina khoi gi fast track special court lising am ga kulunga humdoi likhana bhona bada manipur gi oina ani yaure haiba si khoi nuai ba khoi athu matam da khoi wild phangani habi nuai ja bodo people sing lai ramani thajai ado amarom da su lok ayuk ta si khoi democracy wan thok nei ba khulai amani na ngarang khoi minister LZ da kuma lo pai bi minister sina khoi ngarang pangthok gi thoro ma da phongdoki ani se puna yeng pa di kuma yeng ya akhoi sana hai nei aranbam toradi if there is a wrong there must be remedy si khoi achumba kanugi kanune aranba me ngonda tawbire de ai arama tawhidugi madugi mahutta aramadugi kanugi punishment boy bi ai ad compensation boy bi ai remedy ba leine ba madugi aramdu chumthongna boy aduna karim kanda manipur gumbal lamda bharat ta rape toba adi sexual assault masago bagi mayam ma lerka sida sahi kun khoi rape to ni padu bizar to udra bizar after tarik ma pini adu tarik ma pini adu tarik ma pini saina leiba sida miyam si khoi kare haini instant justice haitare hanaki hyderabad ki the police na ekta fake encounter toraga hadogre nakpudi ngoba fake encounter to the mayam na police lei chai no achum to re haiba kada digino justice to trial do বিচার do sum taptharak padagi miyam na taptharak padi thaje bidre ei achum to roi hai hakta ga hato khro ka haibagi adugi view du da yenga ga ne ba handa khoi ga haina ba justice delayed is justice denied achumba je machi sum tawdana sum la chahi ngasi pibam thokdo chahi tara le piro justice denied to sab mana aduna adugi concept to da fast track court si bhar pumbi gi na akoi linkhalo have supreme court ki adu hukum amune adu mung da manipur da fast track court ni yaure haira di specially koi sexual assault to ba khopa mayam si it is a good welcome to yam kam thunu linkha ga asima ani zobada koi mantri singoi ba asoba mayam sing si abab lo da leiba dong na lo si makhut leiba gum na koi tawbangam da base aduna corruption ki charges sa lan to gumba masi mayam si bichar to nuk ta lokpal gi ama center da se me madu gi line da koi state su lok ayukta da se me aduna ni jaintu kumar lo mantri nai se lok ayukta hari se chumne gi ordinary judiciary system se da delivery to bangam draba it is very difficult to prove aduna sigi makhada even the chief minister da kadro manipur le chief minister mathak da police na FIR ama lokhaga duri se ade mantri home minister di mathak da police na FIR until unless you file an FIR in police station you cannot go for inquiry adugum han chief minister to hai da bantra mantri ro han to hai da home minister to political party to ya de kamai to aduna mogi mathak to bo ya na ba state na koi center na lokpal aduga state na lok ayuki system ji introduce tawraga justice tawna ba hawpane manipur gi leriba system sida kam kadai bhawa implement tawngam ge ngamoi dagi aduna different issue ge jaba lawri ba step sidi akoi achum ru tawna ba step amni that is the what law minister na phongdok pu adune khale bang yam ngai jai ngasi bang sin mayam kai thupra kan da koi tamso manipur TOMTV gi morning talk raising the voice so yabi unta amukan thagas phongdok sari thangas miyeng tabi bu sing ngasi go ne tamso manipur gi adugum laba morning talk raising the voice mikup asida kai na bi tanja adum yam da gi lojage pung phudum na pinabi